主依然来到上帝面前，要来赞美他，来敬拜他。我们一起来翻圣诗312，靠着耶稣圣名。先唱国歌。靠着耶稣圣名，靠着耶稣圣名，我们必能得胜。靠着耶稣圣名，靠着耶稣圣名，我们必能得胜。谁能触及神
我的神。293，上帝你是我们的神。Sini video mata sama-sama bulan dengan contoh kita tutulan mama nata malereng anarindu uswa aiswa table sa dumau tanuiden apakah to apang apa buku kipanen to video kimado na masih Nita tukuan atawaro aron
台湾话点播的和他们内主亲自设立圣餐，邀请我们在饼和杯当中来纪念他的爱，让我们以谦卑的心、感恩的灵一同进入他预备的宴席。难道做开那吃吗？没有多数。台湾话多吃吗？哎呀多，那么阿拉斯蒂马多。基里瓦伊玛多他的曼利，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。来说的话是那是。Kepada itu tabarung, hari nama tu itu isi modal. Nasari jumlah total semas senai mereka tapur kita senai 赞美我们的上帝，台湾圣诗第11首，我们一起站立。si kalibawa. Mali-mali ito so pintana ataw so dala naman apa sa tayo tanusun. Gumawa ko ito so mingumi jengger ito so madan. Kaya to disun mabana namati ito ikaduruan ito ikasawan. Mabana pasling tanaman ni asmas. Kaya naman to so kliwag
경험도 수고와 anak kita dan tanaman sama kaya bisa sadar tua pasal Israel yang baru menakilkan. Ama pada ita hanya baru semoga tanusun. Ane malam di Yesus Kristus. Uli kita kenangan tua nia rundakan katanya pasal Israel. Yang aman tu su sini pasal dengan sa gau tu su pisura moan. Kata uli dana tu su tulu ula su sini patalar tu nia baru. Sa pada miraz kan yang nasi aku masih tua aku uli dana tulu. Asnai ula masana nia nuri. Asini tau cikar kai asusas kawalan. Ula masana tugas itu nia nasi. Uli na kezeng nia saran. Na picur nia kiriwat. Sauri masana atia kotoral. Itu nia sekasu. Uli papurigo tua suanan. Uli amna uli kiau pada suara di Yesus Kristus. Amin. Besok hari uli pasatoa apa tak terbarat. Uli tasubli na kenas menjadi Isaiah 50 atau 5 kaya. Isu sasaran masih masa itu kita pada terus sasaran. 我们今天的经文是在陶瓷诗后面，这个第1到第3页。我来了呀，semangat Satsmiur,我来了itulah hari tersebut. Yuan semas duduk dulu na usah sausau. Dulu kan baisu sausau. Dulu bola main. Sudah menjadi raja kita oleh sikap untuk kekanan. Bilang kau tua aku kai, pasusui aku sini ayu. Dimon aku sendiri katakan, bilang kau aku kai, dulu saat tanah gunung. Uli sesakan nomor tua pada para orang anak Yesus. Aku sini Yesus dari Nabi Alifat Uli Usabai Anun. Sinan tengah berulungan, sinan sesuatu tengah bumi yang malu. Tujuh kisu berpukuli kena dunia katai sangat nika undang yang madu manusia. Lepas tujuh uli pakirimu kita parangan dan musuh. Jaga mati harus mas uli susu masuk Yesus. Uli pakirimu susun nuan
kimo madu Ramayan Arya Tasmas Ilmu Madu Punya sama-sama karena ki sesendau dan punya jangan Yêu malu Tak malu Apabila no hingga speaker yang malu asma doa smas doa sikawakan nabatu doa sasarnya Nama seperti semua cemas Itu Kisi cepat Ibuwa smas aku kini meneman Marati mari ketua no kini meneman Aku dalam namanya doa korban doa kemenangan Aku dalam Aku ingin meneman Aku ingin meneman aku kai namanya doa sudah kata udan masih korban itu Nikah Sehingga Usaha Menang Doa Ketenangan Syukur Hari Iman doa sikan doa dayan doa ori menusa aku kai namanya musuh aku kai inika mauri maka lautan Ini Uli Sika Cuman Muaku Kini Iman Uli Sika Maka Susuan Muaku Iman Muna Mawala Sano Baika Bidun Sano Ka Siwat Yakan Masih Jua Asma Rasu Kai Manana Aku Akurai Akuri Ki Masasan Asanai Amaka Kisi di pasanku tangan anak di pasanku anak selagi Aisu uli parau akulan wanu siki pandan Datuk aku pindah semas Aisu kaya semas Aisu lepas ini ketua kaya semas masa itu atau cikgu Yohan kapura terima kayan sepat takaran terima karan ketua kapura terima karan那边第四节，在南摩哥姆一个阿拉玛雅布达伊达罗摩卡里切，do ini ka lagi saing tua mapuru, ini ka uri makaya menanga, pai ihun do ini ka mun a i namoaket, ihun alam maya ka ini ka uri makaya menanga, yakan abu wakan buang untuk timur di timur ayat kawakan asal saka in taimau akan menang pada dia ayat tua nu disasada pun tawakan ini kamu makanya kemudian ini ka timur bernidi tawakan yakan Nabalindi tamumu
Sabuno Pabu Sensei Ani Tua Menanga Tua Shikai Jua A Palalau Noa Manga Saka No Napa Palanges Mun Tua Matan A Ao Kai Kama Tua Nemanga Timun A Babai Anga Matu Ayaku Baru 还做该要死嘛死。大家平安。你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多果子，结果子，因为离了我，你们就不能做什么。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。这是上帝的话。우리 방과후 또 스나이 말씀하신 또 그냥 특별한 거랑 실수 방식.
fratelli kita sekalian untuk suatu mas，算能够你希望在说连接于唯一的生命源头。将一下时间交给教育牧师。大家平安。没有与他连结，无法结出果实。Nunika nabi caindai madu, inika makaya benangan。在葡萄树在旧约象征是以色列，但以色列屡次失败，没有结出上帝要的果实。所以耶稣宣告他是真葡萄树，表明他取代了旧的以色列，成为新的生命根源。那园丁他是天父，表示他持续的照顾、修剪、管理信徒的生命。Apulu anu abutu nu aya asini abu patalevan atuas Israel itua taisanas aksini kiaces. Lakwa ayatua ta balu sakanaya asu Israel itua sawan. Inika na benangan atua kina salinga nu atsemas abangan. Menasika ka pasemala di Yesu tu kaulitan apulu anu abutu di madu. Kipa kelang tu anak kita balik anak di madu tua si tai sanasan Israel asa masambawan kisidonan amanasi。所以有种过种植果树的人都会知道，来年如果要再长出好的果实，一定要进行修剪。那剪掉原文可以理解为是拿走或是汲取。也可能暗示说，不结果的枝子它会被移除或是管教。那修剪一直上帝容许苦难或是挑战临到，是为了让信徒的信仰能够更坚持、更纯净，也更能结出属灵的果实。Nuna temalam idan tua kaki pangalan kasih tala kemulang tu nuri kiba tu ijuan namua kibangalan anu cabi tala lenguaan pa penulek ajua kaki pangalan kasih. Au aicu wa pelengan ayah kai namanya tua alapan anu ki cilikan ayah kai. Aicu namasan sini pakelang tua ini ka benangan alising atala sualapan anu tituan. Aicu lemang mua atau alising amabana sini aku patalaban atau kana singlangan anu atsemas pasi cebung siselapai akatua sisipapilinga. Uli akibal atau sikap pupiculan anu amalaka sinja asa atai tasika kecil ata tama sabi ata benangan asaran。所以连结它有住在或是停留的意思。那在约翰福音也出现非常频繁，信徒与基督的关系，它不是一时的，而是要持续紧密的共生。离开基督，就像枝子离开树干，必然枯干。那基督他是唯一的生命源头，不连接于他，是结不出属灵而且有永恒价值的果实。Kicain sini pupa talaban atwa tanujua ayah aichua kai akin yang dia mapatsun itu atau cikal ni Yohan pacacabil anwa sinja kata Kristo ini kan manu balamu asakamaya aichu patudur asa matade kina taudodan no kita sadar kai Kristo kinamaya atau alicing kita cata tua bulu tala malai sakamaya di Kristo amabana kaitan na disebut anonasi nu inika ana kicing atai madu ki inika benangal atau kata bawakan
sahabat pelaut banget。所以耶稣在这里，他又发出警告性的比喻：只离开了这个基督的生命，必然灭亡。那唯有常与基督连结，他才能明白他的旨意，并将他的话语内化在我们心里。这样的人祷告，他就不会是随心所欲，而是合乎上帝旨意的祈求。Papalingaw at Yesus ubatan karena kita sadar atai Kristus tala pasama ulit asa kabaya aya anina kitsaing tai Kristus amana uli lemuduai atau kininaman ani madu sa pitalati atau balu akai ni madu aisu ana maya kutsu atau anu inuli atala inika uli pumaya alemaing atau balu kiau asin kiau atala asitala atau kininaman anu azimas。所以门徒他不是凭自己的资格，而是因为耶稣的拣选。被拣选的目的呢，就是要去结长存的果实。那长存指的不是短暂的成就，而是它是具有永恒意义的生命。所以对门徒而言，就是在逼迫当中，仍然可以活出爱的见证。所以耶稣把祷告与结出果实，它连在一起。表示说，真正与他连结的门徒会依照他的心意去求。Aichua malakas itu inka masana kuda iniladan anyamadu amasa pilihan ni Yesus asini pilih atayamadu masa uli baika abenangan atau kaizuan apalalat abangan anu pitua aichua malakas itu maban azua itu asisilabai akamayan papacun atau akasin wakiliba pada temaan ni Yesus aichua inuli katua benangan pakalantu aichua na penaulitan akitsain atiam taimadu asitu atala kasusu atau balu ni Yesus wakiau。所以你们要彼此相爱，这就是我给你们的命令。这个经文它是以爱做结束，强调说这个一切的教导的核心，门徒的使命、祷告、果实，都是必须要以彼此相爱为根基。Kalau libaku, aicu maban aku baca sekat dan numun, aicu sini ayah ani Yesus, Kemasito akilibak sini atsubong apalagletu aitu mana apulu anu sini tulu anga penulat sini papu sensengan imuli akatua abangan no situ madu tala semampa apulu ataitsua mala kilibak。原住民族连结生命的主。Akasalisian ulana kitsaing atau malalaing anu anasi。若是以我们原住民族的身份，我们要如何面对我们目前会面对的一些独特的难题？有的是文化与信仰的张力，传统文化与基督信仰它要如何共存？因为有时候它甚至是被误解或是排斥。Autitan ta salisian, akitan na uli kemuda kitsibung ataichua lilib imaza abazangan alabaz abasudan. Itu ma-ece-ece anabungka akatua asaruan. Kakudana kemasi asisu ayan katua tasaruan. Aki uli akamudan malangua mata tebal. Izua anu inika malaluai asa maaece。那土地与生存的一个挣扎，土地正义、资源分配、社会边缘化，也会让族群常常会觉得被忽视。Ki awan Ki
awan itua katunangan, akatua sikabarut, apakatua katunangan, itua penangal atua sika mangua manga. Itua san bililan noa syakai, aitu maban sikinam-naman atau inika sinan pajangan。那在身份与自我认同的矛盾，在现代生活中如何保持族群的价值与特色？那这些处境与门徒当时被边缘化被逼迫的处境其实是有相似的地方。Itu kina lintelan katua sipacunan akimadu nama sa sui laila itu tuju jitai akia uli kemuda pakai jua atua nama sampazangan kaka belian akatua pakai sumarian itu namanya tuju atas sibungan namanya tua sibungan anu amalaka situ ani Yesu asinan i putu-putung asa i zer-zer。所以我们信徒我们结出果实，不是为了自己，而是为了要荣耀天父。成为基督徒真正的门徒，不是光有身份，而是你能够活出见证。所以耶稣说：“你们要常常活在我的爱中。”因为基督的爱是源自于父神的爱，是三一上帝内在爱的延伸。所以信徒蒙召不是靠恐惧追寻，而是活在爱的关系的里面。爱处sini bangalan anu amalaka sinja ini ka masan mangwaan kisumadu masa papuligu tuangalan anu akama itani baba kisan sinja ini ka ami na masan asituni Yesu mabana uli masandu akasi-kasi atua malalay ikuti Yesu anu asikatsu ula itala tuaku kilibak paralaw ayat tua kilibak ni Kilistu kemasitok kamatsemas maban italat tua kilibak no teluk sakamasan ita zemas。所以当我们的祷告以基督的直立合一时，天父也必定应允，因为这是他早已预备要成就的事。这不是说我们要什么，上帝就给我们什么的随意许愿，而是在基督里奉他的名的祷告，是一种与上帝计划相呼应的一个祈求。No nama ita ata imuli akatokinam ni Kristu. Tala lawin anu ata kama cemas. Ayat tua aicu uli amat macubung sensengan. Asini patele angat ni madu akemasi tai sangas. Aicu ini ka maban ajwa pumaya aki acestu salinga tua anema kipabai tua anema. Au aicu pinakatua ngada ni Kristu ainuli maban na patalun atua akini kubalu anu zemas。连结与主耶稣基督的美好。Nangwaan anu kinatsaingan atua malalay ati Yesu Kristo。我们如果大家还记得的话，在上次的讲道，牧师有提过，耶稣也非常清楚门徒他即将要面对什么，他们要面对困惑与不安，耶稣要离开他们，门徒会觉得失去依靠，他们会面对逼迫与挑战。当时的罗马政权与犹太宗教领袖的逼迫，他们会面对孤立与软弱，不再有耶稣的肉身同在，那要靠什么继续走信仰的路呢？Itu sidai sangasan aku silitaw chicken ana patanamakan ati Yesu na kembang anga atuki anama uli sesehunganan anu amalaka situ ani madu diglikan ketua besan uli abaikan anga ti madu ni Yesu akema nanga anu uli aki papalangajan ayaya aki nem amalaka situ Benjes katua sisi pakilinga
Zeus noa luma sifu katua palengan noa yudaya cau-cau. Sebab kacitin katua lundakan. Ayat tua ini angaka uli kijang kina cawan-cawan ni Yesus. Aki anama uli ipapalangejan anya madu。所以在这样的处境里，耶稣告诉他们：“我是真葡萄树，你们是枝子。”意思就是，只要是与他连结，就能得着生命、力量和方向。那离开他，就会枯干、无力、失去盼望。Itu namanya tujuh sisi lapai. Ibu ni Yesus dia madu. Dia akan apulu akan putu. Atimun ichimun. Pateleban naicu. Amina kicain dia madu. Mana makaya agamau gau atau anasi bicu. Akatua apakah ada jualan. Aki cacata tai madu. Aki malait. Ama supicu naka anganu ujangalan。所以耶稣要在这里再一次的提醒，要与他连结。所以门徒需要一个新的生命来源，不再是耶稣肉身的同在，而是要透过圣灵与他连结。所以属灵的生命，它不是靠外在的一个势力，而是要靠内在与基督的关系。Papa enet muma di Yesus di Nazar.Atala akiciu atai madu, kasijuan anu abawan nasi anu malakasitu. Ini anga akan maban anak kizanga kina caban ni Yesus. Maban pakatua atala palabacana baba akitsaing atai madu. Akata babakan nasi inika kemasitua ipa sasa bicu.Kemasitalan atau pacacapi kaki Kristo， 那要以爱为根基。耶稣提醒他们要彼此相爱，这个爱呢，甚至要大到愿意为朋友舍命。当逼迫挑战来临时，爱也要成为这个群体彼此支撑的力量。Ula seman tadas atau kiliba, papa enet ati Yesus.Daya madu tu kalau kiliba-libaku ayai. Tudanan anai shua kiliba apasa sedai ngamat saya masa ali madu. Nu sesebung tua paselapai akatua sisipakelinga. Ai shua kiliba aki masan sipa eli apicul anua akina tebelan. 所以要活出果实，门徒不是被拣选来自保，而是要结出果实来荣耀神。有连接上吗？使人看见上帝的荣耀。Ula na benangan nasi, aicu malaka situ inika pilihan masa aki eling aki madu.Ula makaya benangan atau uli apa kuliku atau cemas. Jika mangwa anwa cau-cau anga ayat tua na ulitan akasi maban papacun tua kiliba ni Yesus akatua liku anwa cemas. 耶稣已经主动要跟你连结，比耶稣。Anak kimadu anak kicain dan sun。从耶稣的这段教导，我们可以找到三个重要的方向。第一个，连结与基督，不被世界夺走盼望。无论是原住民或是任何族群，面对社会的不公平，或是被歧视的时候，若我们的生命源头不是政治，不是经济，而是耶稣基督，我们就能够持续的有生命力。Itu sini turun Yesus. Makanya itu nama kakim atau masantelu, ana masa pasangan, uli ata pakajanan. Kisai atai Kristo. Tu ini awasan ata pusangalan no ikacawan.
umali katalisian anu dizuma anu zukuan nu sesubung atau inika na papa mama akatua senantai anu asyakai nu mabanti Yesu Kristo atas sinang kasiduan anu ata kita na makaya ana patutul ana pa na pupicu。第二个，彼此相爱，跨越分裂，在族群与族群之间，非主流与主流社会之间，爱它能够成为化解张力的一个力量。耶稣的命令，他不是要我们要彼此攻击，而是要彼此看重。Malakiliva sa tekuli nama pedusa kana zuku anga itoa asyakai amalaki mari-mari sisan pasangalan kilibat amana nama sampicu nama kaya molak atau sini ayat tua sini baca sekar ni Yesus ini kamaban amala pasa tua itu amaban early sa mala pu salah 第三个，结出长存的果实。Benar atau kai zuan balalo， 原住民族群所能结出的果实，不只是一个文化的保存，也可以在土地的正义、世代教育，也是在基督里活出信仰的见证。若是在基督里进行，它就能够成为永恒的价值的果实，而不是短暂的政治或是经济利益。那这些果实就可以能够荣耀上帝，并成为世人的祝福。Uli sibangan anwa katsalisian. Ini ka amin apakatua bungka itu katunangan. Itu situluan. Namanya uta itala atai Yesu. Sama patsuna saluan. Nu itala atai Yesu. Kimakaya anamasan benangan. Aizua apasangan kaka awaliana paralog. Ini ka maban azua apalamu sakamaya amangwaan. Sa aichu bangar makaya papuli tua cemat sanamasan kisnai tua cao anga。所以耶稣他特别强调他是真葡萄树。那有没有假的葡萄树？那假的葡萄树是什么呢？Papa enet anga ati Yesus tu akamulikan apulu anga putu di madu. Aki izua ala baca-baca apulu nua putu. Aki anama azua ala baca-baca apulu na putu. 任何看能是带来生命依靠，但最后不能真正满足的，就是假的葡萄树。Karena matumakaya papunasi akatua kipapalangejan anu pacunan lakua nu ibili anga ini kamakaya asini apakata jua anu balu kimaban azua ala beca-beca apulu anu aputu。它可能是金钱，可能是权力，可能是民族主义、偶像崇拜，甚至是一种没有基督核心的宗教形式。Palengme tuki baisu apicu alemain atau kina teng layan palamul inika naseman apulu atai Kristu itua kini susuan tua saluan。那有没有分辨的方法？分辨的方法就是真的葡萄树的枝子，它一定会结出果实，爱的果实。那假的葡萄树或许能够带来短暂的力量或是热情，但是最终它不能使人得着真正的生命。所以因此也需要提醒我们，不要被假葡萄树吸引，要紧紧连接于它这真葡萄树，才能在这个困境中持续的有力量。Sipalati mali kaicu kaulitan apulu anua butu tala benangan atau bangan nua kiriba ala beca-beca apulu nua butu
Witu makaya kemachua palamu atua picul katua atsuluan. Lakuano vilit anga ini kan makaya apa gau-gau atua cau-cau tua kata ulitan anasi. Manasika apa anget ati Yesu tanulitan. Maya ama vilit atua la beca-beca apulu anua abutu. Ula naki kakezen asa kicaing temadu aka ulitan apulu no aputu. No matazua aki kamayana ana pupicul itua 西斯lapai。所以耶稣对门徒说的话，也是对我们的话。当我们觉得孤单无力，耶稣是我们的真葡萄树。当我们面对启示，以遇到不公平，耶稣的爱也使我们能够彼此相爱。Sini ibu ni Yesu atua situ ani matu akai. Namanya atua sini ibu tanwiden. Nus paka kacitil asa masuk bicul anu ayaiken di Yesu maban ata kaulitan apulu no aputu. No sesubung iten tua semantai katua inika anapa mama akilibangnya Yesu maban ata sikakayan amala kiliba-liba。所以当我们在寻找身份与价值，耶稣他已拣选我们，要我们结出长存的果实。愿我们无论是哪一个族群、哪一种处境，也都能够紧紧的连接以耶稣这个真葡萄树，活出丰盛的生命。No kipakim iten tuata inilatan katua kakabelian di Yesu na penilip angatan iten tu uli benangan atau bangan akai jua-jua para laut kumali anema kina jubuan asisibungan ulatan ana kika kejeng asa kicaing temadu kaulitan apulu no aputu ati Yesu. Sana makaya papatsul atua na penalamul atua manguan nasi ka uli。亲爱的天父，我们感谢你，因为不是我们拣选了你，而是你拣选了我们。你看见我们的软弱，仍然呼召我们成为你的门徒，并且要我们去结出长存的果实，让我们常常连结于你，因你是我们生命的源头。主啊，为着我们的家庭、我们的族群、我们的社会，我们奉耶稣的名向你祈求，求你赐下智慧与力量，使我们能在世上活出你的爱，并结出长存的果实。愿荣耀都归于你。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Yarabbim ito at ginagawa natin sinay mo dito sede wala ko toro ko yung silo ya pa paso isang di Yesus sama Yesus sama Yesus
能做什么？主是葡萄树，我们是枝子，在主里结丰盛的果子。23个队受到线上司机，为电影的宣导书记。大家平安。Ay sorry timingaken yo ayo rindu ayo berkata 卓金兰、这样，陈桂英、已经从早上郑义坤、马金吉。Saudara Zumuni, Dangaru saudara, Salidan Benang, di Dewan disuruh 早上请假，不用第七天里好。蔡美琴，方思早上，文银霞。黄和华早上，慈秀早上，慈秀梅，胡文明，胡雅云，请假，慈雄光，请假，郭智慧早上，雷进秀。雷俊杰有，刘小薇有，你们聊得很奇妙了。雷倩，池少红，请假，池允恩。好，第二组，叶玲姐，Sudah taruh di bak. Teman-teman taruh di bak. Yuk. 叶浩婷，陈美惠，高文生，高秀琪，高秀芳。刘文慧，李秋莲，杨松妍，杨子琪，蔡红，温雅玲，好，第三组。林景长、阮金玉、董秀兰、王慧丽、柯一花、陈明辉、陈立霞、高中信、陈秀玉、谭欣怡。施美英，陈义慧，陈恩，陈汉，好，王国胜，卢美惠也请假，不管你生气，王秀珍。秀珍不在吗？
好，第四组，周福亮、高美香、杨家炳、林永斌、林祖君、林兆俊、林美英、刘玉花、刘一香、林永福、蔡金花、林志凡、曾丽萍、林美荣、许佩文、巴永香、高秋花、高春花、高立忠、高丽杰、于美花、陈雅婷、宇正光、好，第五组王其生，没有来。林格贤、杭爱豪、林志明、李亚涵、郭锦新、陈明福、于俊林早上，林阿脸、于启安、于进凡、周子婷、陈冠全、林鹤婷、陈玉胜、林美花、dengan Rodapila、陈香吉、林金华、陈琳、陈金春、陈克宇、李丽玉、韩英美、第三声、第二声没有来哦，第二个。李明德、陈志渊、好，完毕。张秀珍报告。秀珍迟到。林华这边人到。啊？林华至没有因为早上已经有了，你们那个伟在说啥？你们那个早上我已经过了。他你早上有没有来？没有啊。哦，他怎么乱？林华志呀。好，可能写错。好，林华志。好。刚刚一定要很右，好，有了。没有用啊，现在对，好，有，你看早上已经过了。好。Marga ulit di sekolah suruh dan semakin mahal. Kira-kira di satu senai itu sabika senai ada apura tu terus， 好像是113首，我们坐着唱。Oh
主耶稣基督的名。欢迎凡属于他的教会，按教规得领圣餐者，一起守主的圣餐。亲爱的弟兄姐妹，请听主耶稣对凡归向他的人所说恩典的话。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。到我这里来的，我绝对不会拒绝他。伊布迪耶稣，麻烦那跟阿祖阿西嘎巴伦鲁阿棒，阿那斯马丹瓦根那草草，伊尼嘎乌里马出了那达，阿那马萨鲁丹瓦根，伊尼嘎乌里马乌萨阿巴德马米林，伊门德斯阿基巴巴丹格斯丹瓦根。Awa uli semantan makan, inikah uli kus sawi angata。愿主耶稣基督的恩典与你们同在。亲爱的兄弟姐妹，请你们注意听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所说的：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来注谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。当主耶稣被卖的那一夜，拿饼祝谢，所以我奉他的名，照他的样式，首先来感谢上帝。我们一起祷告。主上帝，现在我们遵照你的命令摆设宴席，为了纪念你永远赎罪的祭，我们谦卑恳求你差遣圣灵，将我们分别为圣，又分别这些摆在你面前的饼及葡萄汁为圣，让我们接受这些，借着信而分享你的身体和宝血。因你恩典的帮助，使我们在灵里得培育，也在你的恩典中成长，荣耀你的圣名，奉主耶稣的名，阿们。主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应如此行，为的是纪念我。”Tuhan sigi paanatan dan waken， 我们领受主耶稣的身体。耶稣说：“你们要常常跟我连结，
我就常跟你们连结。要是不跟我连结，你们就不能结出果实。正像枝子不跟葡萄树连接，就不能结果实一样。Karena kisahmu dan wagen palalau, dikena nakisay dan palalau. Almu ini kamu nakisay dan wagen, ki ini kamu makaya benangan. Anamaya tua licima ini ka nakisay tua apulu ini ka makaya benangan. 我们领受饼，我们纪念耶稣基督的救恩，提醒我们不可忘记他的恩惠。这是基督的身体，为我们舍得，我们应当如此行，为的是纪念他。我们一起来领受。主耶稣说：“这杯是新约，用基督的血所设立的。你们每当喝的时候，就当如此行，为的是纪念我。” 主耶稣说：“这杯是新约，用基督的血所设立的。你们每当喝的时候，就当如此行，为的是纪念我。” Aichua ikupu, siki paanet tua namasa kudamu, apinet atabawan asini paates kakwatsimas. Kuno sitagulan anga, pasusui anga amaya tuju. Tua nu sigi paanetan tanuatan. 耶稣已经拣选我们，要我们结出长存的果实。愿我们都能紧紧连接耶稣这真的葡萄树，活出丰盛的生命。会员有没有拿到杯的？可以举手。Inianan agamalab atau kupu sekitar 5。这杯是新约。
用耶稣基督的血所设立的。每当喝的时候，当如此行，为的是纪念他。一起来领受，会众请起立。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他再来。愿主耶稣基督的平安与你们同在。服侍的长老带领众人以感谢的心来祈祷。我们一起低头祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你，我们要向你献上感谢和赞美，因为你的爱把圣子耶稣赐给我们，让他为我们走上十字架，舍命以救赎，使我们的罪得赦免，重新回到你爱的怀中。主啊，你的爱高过诸山，深过海洋。我们虽然是不配，却仍领受你丰富的恩典和怜悯，我们心里真的满是感谢。主啊，今天我们能一起领受圣餐，是何等的恩典！我们知道，圣餐不是仪式，而是透过饼和杯，提醒我们纪念耶稣为我们所付出的代价。求你帮助我们领受圣餐的时候，安静地省察自己的心，想一想我们过去的生活是否常常与你连结，也让我们带着悔改和感恩，再次立志活出讨你喜悦的生命，守住和你所立下的约。主啊，帮我们带着感恩的心领受今日的圣餐，求你让我们的生命越来越成熟，越来越像耶稣基督，帮助我们用真实的行动来回应你的爱，也让我们成为别人的祝福，活出美好见证你的恩典和生命。感谢赞美与交托的祷告，都是奉主耶稣基督圣名，阿们。阿们。祷告，姊妹们在多待内，阿拉过都是大，这是184首。Sitwood no Tilivan no Pitur Aiten Kaulidana Smash Imatra Marta Shwana Malava
Temukum maalay tamusen. Marva tua su kiliwa su kisnai. Ibu kurar ibu kiri-kiri. Nuna kemasi tanusen. Sedang pa nasi dengar samparabat. Asu kisnai tua marka soalan. Uri kita maritana marwa pagawgaw tuarban noa marka soalan. Kiamaman turi iso kinarwa. Iso kinisnayan. Ana pagawgaw. Ana masibaro. Uriya na marwa pinakatangadan ni Yesu Kristo. Amen. Amen.报告没有非常好。大家平安。Baik kepada anda ini, ibu tui ibu na amal tui. Asal masa ini ibu tegi lah ngadan lama menurut saya. Lu soa, usus kuliah kuat, les kuat kuliah, lagi saya setui. 啊？下面在前面嘛吼，应该是kuat kuliah嘛，对不对？kuliah kuat嘛，对不对？那就把它搞里背过。No， 按照no等于的加米那美是加米在后面，还说两家姓在前面哦。如果我们是跟美国的话，就在后面的罗亚，就加米。如果跟中国华人跟华人的话是在前面的。好，谢谢大家。大家不是那么的周报，请翻开我们的周报。那来那第三是嘛的话，9月16日，主要那里还打算打到man带man sapuro sa man naru，主要就是他就会叫做根深团契嘛。主要在今天呢，其那个主要sapuro西外来sepuluh sa 5 batang。那大家嘛，有理解少算那么样，那是这样的根深团契，所以有man 10 sama 5。Anak kita kan, ida man 40 sama 3. Kaya ni juga si, ida man 40 sama 6 bantu. Itu ida awak akingkit, ida man 40 si malu sama 3. Na pada ma有理解lorungan, ida man 4. Na dia awalnya, ida man 4. Pada kujo ulmaidai 50 akingkit. Masuk星期6，ida man 40 sama 7. Ulmaidai 20 batang akingkit. Anisyo man 40 sama 4. Ida kujo sa usaidai akingkit。还说大概是过我们北业教会成立175周年，人数最少的哈。还说我查的时候我吓一跳哈。Karena abang kira dah cerita kaki rehat, mungkin orang belum semua yang ingat, awak jangan makan rawat, semua yang ingin， 没有夜市啊，也没有棒球，什么都没有啊，还是忘记了。我们个家庭礼拜小组班有，还要用我们的 line 追我们的信徒哦，用我们的 line。来帮忙我们的信徒来做礼拜，所以买礼拜都3个月马格路平均是10个人平均10个人。那不是我的平均，一些这个都是，但是多的不一管，那平均这个地方木火多少了，这个呢？还说38，伊就说经经嘛就少了，no ketemu kalau nggak，还说那经经多
si Lindenjel tua tamu igual, ijo man rusa puluh, ijo telora 50 sa pitoedat, ijo na 20 iskingking, ijo man 40 sa aman 5, ito ahora keluar kujol sa edat, ijo na kansya kingking aman 6, laro kujol sa 5 edat, ijo na tanjubi kingking aman 4. Ijo rusa kujol sa 5 edat. Ajo ta kingking ata sinabo tua pasama de rosungan. Ijo man 50 sa matero na kingking. Ijo sepataola ura kujol sa 5 edat. No tentu na kuno la ta ta kingking ate sama sanicho. Jio nanaman sansing pilhaku goi. Jo 17,3905块。cuma ada semula mereka akan sama sa nisio. Kalau sudah ada sesuatu nak masih nutia, apa tua nisio. 10月22号星期三的多干，林永斌长老主理，后来我讲真言神指示，就ada supaya na sisio di mana itu kalau kita ni malu aku pada kalian masih ada tua 40 atau pro akalan apatah 50 sa rusa akalan现在我们事业组比较的门徒训练说在礼拜3的那个门徒训练你们马上来你呀你们有些叫打呀课程到了那马丢开娃娃呢的课程很好但我去了9月初就有一起这个家庭礼拜，一起过敏是吗？鼓励的，一些安指示什么叫？你过敏是吗？在潘益花，我们叫做潘益花的陈冠前长老什么叫？上过敏，妈妈的杜萨维迪的教育牧师什么叫？那用过敏什么叫？在那个林美英的家我们有做柯英花长老到水门我们第4到水门林美英的家过敏为什么主要我们已经去大家这样来把第二样今晚Kazakhiran Kazakhiran林文斌只是处理kemudian di Umping tak rumah Kemudian aku komis macam di Josip Tua Jajan di Kazakhiran. No ni ciu, hari Kipsusan Tua ta 6点半，awal nak修炼牧师，还说9点半，awal nak 校长你们的别国小会没？是不是啊？很会没嘛？会。Ultimayo dari ciuri baca di mana sekarang saat di mana di ciuri no 9点半，hari sikat di 国智会长老，hari urukan到6点半以叶灵吉指示，9点半真言神指示，还说是那里多听见报告这个赞美诗歌赞美献诗，全部都是生命教育志工团队。还缺多音控以陈明辉长老插花第5组，好的15部多西修多西单也是生命教育职工，还缺蛮多的计划系第5组的老师们信息分享李克廷老师有力评子题圣文字法。Tikna urungan ika tika karusul sa tasuro wa no syak lipai na dia mare syak lipai dia dan bantu syak lipai atau king di wan chi 前面。以后你还不错兄弟团契di mana walada oleh Hemod。好，在书包里说讲30呢开诺什么什么的话，耶稣雅记第24章第15节。阿里斯拉斯拉亚什么果？至于我和我的家，我们要侍奉上主。在两个多话不成根的，他是说我们多来，还出
开诺斯马斯。还说对你啦报告事项，我就开始把它做了啦，一块sama-sama usai。Melalui itu suara, kasih diri mana siasan sikit, na sulit na mau terkait, kalau atas mas. No sinsisan, actually Taiwan juga kayak kita tertular no buksin no adilusi, kita cuma jadi jurusip sekadar, kita on tua senai, atau no sinsilio, cuma jadi jurusip sekadar, kita lebih dari ikhlas mereka nak jalan kini sunyi kuang hati ayah. 还是成业啦，是叫我的领着两万多马上教会的传道牧师哈，传道牧师有星期六，也就感恩礼拜2万6，还传了包大马卡教队就ada majalah kaki cai syangke kami nilai, dia cuma还传了包大马beri cuma turun boleh kasih nomor kegangan pasca na dinori。 那长职是下个礼拜10月26号，我的训练的准备，按照你跟我讲的，带到了先锋教会的王灿生牧师，他说，那今天让给你马上上课，对不对？先吃饭，刚上那书里面我们就吃饭，就等那个牧师来上课。差点那就了习主席，不要再请假了哈，这是第2次的长职修炼。 反动，我们在那里面给他通知长职修炼是下个礼拜天。第二天就马上我去把什么了做下审讯案，晓得吧？우리 미스터 선생님께나 이 놀이, 저 우리 다시 우리 상상하산. 다시 karuan tatsma sesuatu adau amawana sikin lima siki karuan tatsma sesuatu siling walu amakai na mau tuai suapang tuai suai bubu tuai suap office na semua sebenarnya terdapat. 我们首先来感谢上帝，就是今天是我们教会第5次的圣餐节。 感谢上帝的救恩，让我们能够有这样的机会，有这样的福分，在今天领受圣杯、圣饼，来造就我们的生命。上路上，大家有咧来说大先生你把它丢开，来说好多你的那都把丢开比多过了多里嘛差别。no 17月22 pada 23 日，马湾内说的是台湾到达斯马斯的说75周年。这个说少年我看圣啊离开的那筹备小组，我们要继续为这个事情做预备。这个是个有点的说是现在马上来了，少年那么看了16对说今年是圣诞的做的，我们为这个圣教75周年的系列活动，分别是11月22到13。 我们的系列活动即将展开。今天结束，这个礼拜结束之后，筹备小组也要为这样的一个事情做预备。求上帝祝福这样的一个施工，让我们在11月22跟23有很好的一个呈现。上周六，那是跟昨天来说因为在卡里古光复乡，这么年迈的会长。 Singapura itu Swaziland, yang itu semas tu nagagawan tu Suliwatan tu Optional sa uri makaya Chinese的那个年迈的刚一点来说最近有发布这个台风的这个警告，让说我们的这个呀，这个说应该在这卡里古专门的工作超uri 80万点万的要安置他们，所以这个是他们把这个来传承承安。现在这个不管是花莲县政府还是中央都在为这样的一个事情计划。鼓励80万的说，我们的工作了超大家让你对于花莲工，我们为花莲这次风灾的这样一个这个应该说叶社湖。
这个水灾的这样一个事情来祷告，求上帝赐下平安、医治，并且能够尽早的重建。特别是我们知道这个即将又有台风要来，目前正在讨论说这个8000人要怎么安置的问题。我们求上帝来赐智慧，让所有这些政府，无论是政府的官员或者是所有的相关的工作人员都能够顺利的进行这样的一个工作。그래서 시마든 이쪽 기마다 어디 북시야, 아까 북시 보러와야 아까 10天的假期，보러와야 북시 다시 가이누레나 북시 Nawaga semadaran, na suliota pinagdaranan ni Mado, pinagsasawa ni Mado, kasi padzakatan na uta inuri. Amaraka sa totoo na tarte, kasi padzakatan na inuri, 我所知道的就是，di Yesu may, di Romania Tarudiva, 那这一对，听说好像咳嗽咳到有点吐血哦。다시 yang cemas sana makanya sebenarnya dari sana di Paparotan maka kalau 特别是说到无论这个五味菜香科还有八友香di Pinai Cimei juga kalau kehilangan nama kata betul nanti Paparotan kasih kayu mulia jika 我们做提名的祷告，你做sifat itu Maka Musoni maksud mengisah ta Indonesia isi pegawai ta kecil ini isi bangsa dan祷告。Isu namanya cemas di tali babau, di masa mana malaba, tuasu lemah ke, tuasu tizam, tuju wajikam kiawaman talusun. 我们为着感谢上帝的恩典，我们向你献上感谢，让我们能够在你的爱里。我们也为着教会75周年的活动，愿上帝你带领我们，也帮助我们在所有筹备的过程当中。也为着持续在光复乡的一个重建的工作，无论在家园以及心灵的重建，愿上帝你保守，
也为着我们的牧师左金兰牧师，在他的年假期间，主有足够的休息，以及在他的出入也都蒙你的保守，有你的平安同在。谢谢主，我们为着我们生病的弟兄姐妹，我们将他们仰望交托在你的手中，愿上帝医治，也愿上帝能够赐下你的祝福。主，谢谢你，我们的上帝也救我们脱离一切的害怕，在我们的软弱赐下你的力量。你是我们的希望，我们一生都要依靠你。Ania cemas pasal aman asa nama kaya mena kisah cata tuannya lekutan nuna lumlakan aman ulasu pina kupiculan aman tisun mana kasijuan nuannya bazangalan uli kipapalangas aman tanusun pada para laut ania inuli ania sinitalangu sania pagogaban tanusun ulasun analemanta atau ania inuli itai ayam atanusun ania inuli pinakatuangadan no ania marelaing ati Yesus Kristus. Amen. Rusoni nuri masuk masyarakat rikai menawi sekolah dari syukur maka sekolah kita sekolah semacam Bagaimana untuk soal Islam Islam? Songlo, selain itu asyik jenazah, maka saya dari makhluk selain. So dinadasan na iwan at isang asan isyo na iwan kibuksili, ulat na kipakiri mo kipagsik. 哎，就是罗马圣经哦，是罗马字哦，是罗马圣经马里九。所以dia cakap kakak lo begitu kalau kita sekalian nama我们太久，而且做拉链呢，做上是1200，还做第二个没有拉链是1000块，有一个。 第三个是750，而说这个在不断的拿了把出了抓呀，然后忘掉放大比较大字，是比较待久。你的家庭礼拜小组这一段时间的家庭礼拜，快点登记哈，快点登记，我那那个比达什么呢？我的开始询问，因为这个要不敢乱因为有能力的。 因为以后没有人买怎么办？中会现在没有什么钱，没有钱了，中会税不可能会印很多哈，都那个你可以拿哎呀太久，
第二个呢，有可能大家研究了它就颜色不啊，在那么等哪在了。现在还有一个危险的地方在哪里？秀林乡，秀林乡的利武溪那个，现在已经撤了2个村哦，已经撤走2个村了，包括这个太鲁阁公园那个什么国家公园已经封掉了哦，因为满地家我当然很怕，因为那个比那个光复的还糟糕，因为那个土更松嘛，随时会跑。好，昨天这个光复乡，包括中央政府来实施这个撤离，成功哦，很成功。而且另外一个不是上说指挥官也说呢，他产里乡宗教哦，他是卑南族的，妈妈是原住民，爸爸是老调，他是宗教，已经是8军团的司令了。哦，因为他爸爸现在也是他指挥官嘛，所以他很有经验。你妈就在处理中打光复乡的那个他是中央的联络官的协调官的纪凌尘将军哦，那个是半原住民，还有是吧？半个原住民我们都为他祷告，让他能够大的灾害，其实我们台湾常常会发生因为我们刚才说地震太多了，震动的很厉害。被弄一马从弄一万给上一周我们爸爸才一点可是因为水太大了，刚现在把古拉了，跟他们在玩流路，所以又给他冲走了。本来以前我们在建设，然后我们到了那时候，怕会水位低，就一下子被冲走这相当危险，就解决了。马当在路马从弄，不记得是在哪在弄ไป马差的是吧？被路这马这在一公那位。那还是罗马的人掉起来，他们一般掉到哪里来的？现在我们太鲁阁这一个地方秀林乡还有光复乡。好，有人在问说，是不是只有台语的这个其实你不要管台语还是不台语，没错，他只是要问你什么版本的这个包装对，因为它每一个包装都不一样，那个什么的，有的是嘎巴样的，有的是软的，你就说不是说也有的是那个有拉链的，慢力，所以不一样的掰手。然后我们这个罗马圣经它是这样，它说一文字简单。给它踩下来，这右边旁边就是你们边了，所以它是双语的，所以我在这马上听到人对说那学校那是用双语的，然后可以对照，它是这样子，所以不要看到写台语好像以为只能买台语的，不是你们想要写台语也可以那这个只是范本，重点是这个他们来说干嘛打发出来？所以那说比如哪里khusus说干嘛嘛，这个一个马来，重点是这个。那请各家庭的办小组就是稍微宣导一下，就是说你要买什么版本。我是希望大家说我们花很长的时间在说把个大不一样的在说写秀，所以。我觉得最好是每一个都要有建议真的，因为这个花很长的时间这里，因为经历好几个从瓜勒牧师一直到现在的施战才完成的所以而且因为要一次这个纸张好像是要到韩国了。Masih dari版本，ita nunya demal tu hujur subuh ini yang mau kasihkan， 所以一定要到1000本才会成案才可以马上把它敲蒙，知道我的意思比如说第一个。只有999本就不做了你要开始看，所以一定1000本，1000本是一个基本的单位最小包装量台数喜欢讲这个最少包装量
最少大概就是1000本是这样，所以我鼓励我们的这个弟兄姐妹，至少有1本啊。为什么讲说至少1本？有的是可能你想要随身带的，有的可能是你想要固定放在家里的，都可以。我是鼓励我哋们的宝贝兄弟们，带出抓出来把神圣的好不容易马给他那个神圣的来抓这个完整的这个圣经翻译的这个新的圣经当然的话呢，你就跟拿佛利的波兰这我在这里做补充报告。然后再来就是可能最近在张老一直在这个中会跟总会的这个比赛所以常常不在我们的聚会，要在这里跟大家致歉要到前天前天10晚波塞利马在北丘在中兴大学参加这个总会那手改比赛把它打比赛，然后每年都有一组这个乒乓球是长老教会的精神这个是从台南起来的，所以为什么台南特别这个对这个桌球的推动这么的兴旺就是这样，因为当初这个巴克里牧师在推动这个福音的时候，因为这个是从英国来的嘛，这个桌球，所以买庄来说，比波们在台南开始这个生根发芽所以以主要跟他得到来说，长老教会就是一定有这个乒乓球，其他的项目可以没有，就是乒乓球不能没有。所以前天跟昨天带长老在参加这个总会议长辈的活动因为大家很着急，我最近的新的身份就是总召了所以专门召集球员，现在等一下又要召集这个筹备小组，所以我最近就是一直在忙这个事情mari-mari inuri tanan makanan sudah 对说明天对说总会议长辈的这样的一个活动上。大家平安。我们介绍一下新的朋友了今天跟我们一起礼拜。我李佳佳，你一个人来吗？好。以前在嘉义，我在实习的教会了那他还是慕道友，嘉义西门教会，嘉义市那慕道友，那他现在是渴慕我了那还没有渴慕到上帝所以还在带领他对，刚大学毕业所以刚大学毕业，找到工作了吗？好，有没有话要跟大家说？没有对，嘉义市的人。那目前在高雄，之前在高雄读书所以也在那里也是非常认真的孩子自己打工自己读书这样子赚钱所以业余他可以慢慢带他认识主耶稣吕佳佳人，然后再一个土2个土人土土然后家里的家佳佳然后以上报告，一起动。大家平安。Satu si satu ayam tujuh juga cumi jo sanici. Itena doko jugu sayang apa sababa. Joza tamat tebena mazoe Taiwan. Uri parisi tali tena magulungan. Marga tali tena marka magulungan ay kukusyo. Saka na kiayan uri izaza si pakarda tali tena paiso kata zapada. Itu nama pola反正是65岁以上的年龄弟兄姊妹都可以参与都有但是户籍要在马家乡如果说你是像在长老，如果你户籍在那个你如果说到65岁了，就不能在马家乡里你可能要在屏东市屏东市的钱可能就多了
Sekarang nana azamkan lo kaya mani jual di Rusia, di bawah kanita lo haciji. Dan tanda ko kampo lo Arsenal. Sekarang baik yang makulah我报40个名额，只有20个让我们建站。Ijo mayu junia markanya makurumana kaya pwede oja bitor tu denano kapnabai saka iti auchi antar ulamna na kay kamapula ta marka ko matalala itu na Dios susuela amina ko pasmara sabay 好，一个呢筹备小组待会要留下来哦。教育牧师，还有各团契的会长，还有你团契的干部你们那屋里仍然在炒摆摊的，也都要留下来。所以待会因为要做这个最后的工作分配的确认，那你们好比那的70个，还没有报告的。 Mereka itu nabi kasar, kasari. Sudah kena tinjau atau semas, ingat? 对，吐血。小慧待会要先回头会了。我们只是说。